Ćao svima, ja sam Jasna Stojanović. Ja sam Miroslav Stojanović. Mi smo osnivači brenda All Nut. Bavimo se proizvodnjom prirodne kozmetike i hladno ceđenih jestivih ulja. Jasna i Miroslav Stojanović, osnivači brenda All Nut, prenose ljubav prema prirodi u njihove vrhunske proizvode prirodne kozmetike i hladno ceđenih ulja. Svaki proizvod nastaje iz pažljivo odabranih lokalnih sirovina kao što su šljive, maline i lešnice. Počeli su pre 15 godina iz ljubavi prema prirodnim proizvodima. Danas su prepoznatljivi na domaćem i stranom tržištu zahvaljujući jedinstvenom pristupu koji spaja nauku, kreativnost i posvećenost prirodi. Hladno ceđeno ulje šljive simbol je kvaliteta brenda. Bogato vitaminom E, koristi se i u kulinarstvu i za negu kože. Kroz upcycling sirovina koje bi inače završile kao otpad, All Nut čuva prirodu kroz svaki korak proizvodnje. Njihovi proizvodi povezuju ljude širom sveta, od beogradskih radnji do japanskih televizijskih emisija i poznatih ličnosti poput Piercea Brosnana i Selme Hayek. Svaka teglica nosi priču o strasti i trudu iza svakog detalja.